clear tu le ngai thatu zong te in zawain chibai ka buk chewa du sang sang ber ka hlan bok cheu ani ole tun tuma chuan INHEK ti thupui manga pu K.Hmingthankaia thuziak ngai num tak mai le ril tak mai omseni tak mai ngai tu zui tan po thatak mai hi kan ngai thla ho don ani kan ngai thlak ma a thil pakhat ka soidu chu ziak mi ten an ziaka chuan zia chu zoram mi pui zong te hian hria se ti hisapin an ziak thin ni in ka hria chung te awang chuan keima ir om chuak ni lovin ziak mi ten an zia kha ke chuan ka chiar ve mai ni ti kha min lo hriat sak turin ka ngen chewa keima mi mal chuan ngai dan hran ka nei lo ani ti po min lo hriat sak theu tur chewin in khongai na karon ngen tak mewe ole ilongai thla ang kan bible a hian eveng te hek su ti a om INHEK hrim hi thil thalo lam kok ani wangin INHEK tiri hriat hrim hi a ha thlaka ari amoi lova engemoti takin rilru ati ha thin tun hnai august sang ni somni panga thlatop don tre pa P Maria City Zuali IAS Mizoram Sarkara Commerce and Industry Secretary chu atho puiten minister nena INHEK thu rampum hria turin athang chiama anu lok September ni khata an transfer thu hria zui ani hetia mi INHEK thu adar chiam hian INHEK atan chuan thiam lo zok le dik lo zok misual ni hlo theina ania wangin anuam lo du via wang tin mi hek tu te po hi mi hek mang misual le ril rudik lo zok ni theina ani tho wangin mi ten an thiam ngot ngal ngai hek lo ale lam tran tu te po social media lama an tam fiau to ome pi mari thlawang ho tu po an tam to mai thei ke chuan social media ka en ngai vak lo awangin enge an soipo ka hrewe chi alo ma se social media thu de chu thu tak le rin tlak vak lo rin thu atamang ti ka hria tin he department chunga om velo tan chuan thudik thulai hriat tak theipo ani lowanga achung om te poin channam le chan lo lam dik zok le dik lo zok ti tu an om tho bokang ke poin adik le dik lo thu ho lam le kal lam po ka hrelo ma se pi mere hi kalo khongain kalo ral khat tran ve ringot ani achan chu hetia INHEK thu atlang than vak tu loka an som thu mi puin kan han hriat hian athiam lo zok adik lo zok misual chan achan tir theide utlat ani chu wangin thil sang kangai toin pi mere hi kalo lai nat de utlat ani tun ma ka hriat ve dang khan sarkar na thok tu po ate berpo INHEK na a om chuan adik le dik lo chui tu tur INHEK kan hatho te le len azir khan inquiry officer kha an ruat thina tin INHEK apo chu in soifian hun an pe bok thin ni khan ke hria chutiang chuan pi marei te khe si anti vm sarkar hi awat serang phut ve ama in tuin mun rei tak alawam to zok emni sarkar na thokle thoklo jinga po midik le thil dik taka ti dumi taima le thanem ngai te hian huat ngei rele do an hlo du hlea an bulami ten nok an ti du hle soichia le ti chiat an tum thin hei hi setana khovel dan thil thleng fo ani chutiang chu pi meri chunga hian a thleng ka tilo na a ani chu karing deu ani Mizoram Sarkar na tok te hi rei tak lowin thlada to ani baka mihring te hian zelen kan du na wang hian kan zelen na tur dal tu nia kan hriat chu kan hodu hlea ado turin in thurol po a ol du hle ti ka hriat chian wang ani pi meri hi MNF Sarkar tlak chan le ZPM Sarkar thei chan factorian pui jingami ani chu wangin ke point kalo tran ve ema ZPM Sarkar po hian ada poimo hle tura kalo ngaya Maria Divides ti te hi athlengang ti ka hlawania champhai DC ani lain thil thale dik adu wangle ramdan angai poimo wangin Mizoram mi puin kan huat em le kan soilui lui kun hathok tu then khate tor ngani bok
kuvara smuggling chu nataka ado wanga MNF sarkarin ason bo ni in mipuin kan ringa chu ZPM tan mal somna na satak ani anson nu relote IAS akai zui le ngal chu wangin ZPM kalphung thal sarkar intile sarkar na thokte siam thatum viau angalang sarkar hian nei tu rilru putak chungin ngam takle huai takin thanem ngai takin ma alata po ani thei asin ma se hetia anson tamai hi a minister nen lam hian thil fello om time ni ti ol tak ani anson na post chu athazok po ani thei ma se thiam lo jok chanchang ang dewa alang hi na kaloti puya ani point na ati ve tho karing ani atushima hetia INHEK na thu athan ruala kanin transfer zel don chuan sarkar na thokten INHEK nuam an tilituk anga sarkar na thok om thadu lo le zalen le zel thel chak ril ru hrisel lo diklo zo ka piang te hian mi INHEK sup mayang ti aval om ve opposition loma atla anga fui portur an lo zong char mai don sia pi mari po boru ka nei fo to sia kan tilar ta boka ama afitin azai boxia next election chuan tute emo party candidate ani mai long mo ole khati zong kha ania ngai thlak tur thu thatak min chop chu saktu pu K.Hmingthankaia chunga lom thu ka soimol molani MNF sarkar hunlaya kuvara smuggling awanga zoram mi puite kan boi lui lai le sarkar lai MNF kan dem ne sajia kha thinlungin a thengil thengai lova kuvara smuggling thon thu kha zofa te kanom chung hi chuan kan shereng to in karinga tin thamthar om zel tur apo kha thon thu kha kan hlan song zel to in karing hialani tin khang kuvara smuggling kan hriat chu apianga lolang zel to tur chu khati hunlaya champhai DC pi maria ikha ania a hoisen hle maya ani chuan na satakin thanem ngai takin ma ala atulangin kuvara te po hal sak mi mai ni kha ole engponi se ZPM an sarkar ta ka chuan hren be ang dewalang pi mari kha hruai chuin om ta a thok pi tenen a staff tenen thate te in an thokang regimok kan ti lain hetia a thok pi ten thei to pa an hek tamai khan min thong leya amai ro chu kan minister te an tha ema transfer lowa atho oreng chuan in ngei lo na wangin commerce and industries department na athron op pha thei ti hria in heti zong hian roman na an siam tamai ni in alanga commerce and industries department kha pimari wanga thron op tur ti nalam ni lovin thok tu te an ngei lova anin ei lo ton si khachuan coordination achak thei to lo thina tho ho na ber athat thei si lo chuan commerce and industries department hian atur thei ti sherengin achang tu minister te hian heti zong hian ma alak puini berin alangta a minister lam te ka chu handem tur anom lo ani ti kha kan han zep tel ram duwa chuti rol chuan pu K.Hmingthankaia hetia pi merei thlawang aron hau sak hlau mai hi alomom ka ti tak zeta pi merei hian thlawang hau sak tu tur po ani lo ani hi kaloti mek lain zoram tana mi thanem ngai tak mai pu K.Hmingthankaia aron che chuak thei hlau maya alomom ka ti tak zetani pi merei nen an kalzel na tura du sakna sang ber ka hlan mol ani ole apanina tan chuan de lo Sakei huai ahla ombokani ti thu pui manga pu Vanlalhuma Kawlni thuziak ngai nom tak mai kan ngai thlale donani tuna ilo ngai thangha lang mizo upati khan tap sak zola tangpo in Sakei huai te tumpang chal le ngal changhliam la omzia te chiang takin an soi fia thiama munral muanga tangpo in ahla omzia a chiang thin le ram boilai te po khan thamram machanga even no be thei te po kan om ni om tak ani hetiang de ubok hian thil thatak poni se man tangkai phak ani lo chuan hlutna anei lo zia soinan ram hlataka thing toimar thatak ang ti tongkam te po kan lo nei bok mizo nam hi tun ma tang tonga thukhu thiam takle fiam thu manga in choklim thiam tak nam kan ni thin tun thleng po hian
he zia hi kan la pai meu lo ati thei ome chui zom thin le suang tu na thuoi om tak sir tluk pui thei kan ni ti hi achiang hle kum sang hi som pariat kum khan central sarkar chuan India thenom ram then khat Pakistan Bangladesh Afghanistan etc rama sakwa wanga harsana tok India rama himna zong mi engomazat anom ti hriain chu mi te chu fel takin achin chia lok veka chu mi te chu anvain mi sing thum sang ka zathum som pathum la yan ni heng an chin chi na te hi Hindu sing ni sanga zali somli pasari Sikh sanga zariat pasari Christian somnga panga Buddhist pahni Parsis pahni total sing thum sang ka zathum som pathum an ni heng mi te tan hian an rama sa khothil wanga hleilen na atama wangin India chu sa khoti bik nei lo le zalen taka engsa ko po biaka in en ranna a om lo ti lan tir adwa heng rama changa ti du da tur tu te tan hian khole tuini theina dan siam dang lama tuam hlom chu trulin a reta ani heng mi te hian an rama sa khothil wanga ti du da na an tor thin wangin an let ngam to lowa he thil hian India sarkar mit naute a khoi tlat ani mel ti chuan citizenship deal theina dan thar citizenship amendment bill CAB chu adwang ta ani he dan hnuai hian heng ram dang mi an rama sa khuwa wanga ti du da na tur tu te chuan India khole tuini na an deal theidon ti ani he dan hi kum sang ni sompariata siam ni in sang ni sompakwa parliamenta pasania ti chuan rules te an siam zo hnu nikum mars ni kat sang ni somni pali khan man thei aloni ta ani he dan hian achunga soita grama changa sa kho sang sang betu te chu Indian citizenship an deal aphal sakta ani ti chuan tuna hian mi sing khat sang khat zathum som pathuma chang hian mi zathum zatin deal na an siam meka mani lok khan Pakistan Christian Goa muna cheng mek Joseph Francis Pereira chu India citizen ni na chu adil angin pek anita ani he thil hi kumsang ni somporiat sompakwa vel khachuan Mizorama tlongai polian OMA MZP teril ruwa lauthon na asiam na salea soita kangkhian nasataka chuizon le a chezonga suang to na kalpuin kanzo na thak pui Burma unaute Buddhist we tho huam silowa heng musulman ram then khata changa India citizenship deal thei ani bik kha hria thiam harsa kan ti hle ani kha he thil hian abikin Bangladesh rama Buddhist chakma te tan kongzau tak ahun sakdona hriat na lian tak aron ring chuak ta ani kan thinlung chun angna in central sarkar chu kan kut zungchang nei zongin kan kok ta ani ber mai ma se tuna hian chu dan chu man chho aloni ta kan sung tu lok ang nilawin kan Christian pui ngei te point atakin an lo chhor tareng mai avalom em he bill act hi kan hawang em chu ani talo tun thleng hian Bangladesh Buddhist jinga tangin CAB FCAA awanga India citizenship deal an la om lo ani mel hle he dan hian thil pakhat phut anaya anrama hian sakhu awanga ti du dana aom nge ani ti finfiana aphut tel tat bok ti ainjia khlap nge heng hunlai sangni somporiat sompakwa MLA MP election atepo CAB do dal ngam ni chu thiro pui atlinga campaign aw hla poimo tak ani bok hetiang hian voin thleng hian India sarkar dan siam tharapiang deuh tho hi kan lo hlau lok em thina heng thil hi buana ma kher ti ang ani deuh ber heng thila hian inven hi ti dam aina sot jok ti chu thuma the poimo taka kan manga oi omle hla om thei tur ang berin kan soi thiamani khamo heng thila kan shroi tu te chhuizon na khan ram mi pui min ti chiai na sa hlea ril ru hoi sen nei po ngam om lo khopin a hunlaya joint NGO te thu do dal songa ngai dan nei chu uire ngai dam tu ang maya musit om ani tunlai po hian Forest Conservation Act 1982 siam that amen ania he amendment ngei po hi namshal na le ramin chu sakna tur ria ka ngain kan chuizon le a tuna hian adik lo ti soithiam la har sa deu ma se
kan suang tu mek danang hi chu ani kher lo thei bok tun atang hi chuan heng thila hian mi pui ti phok lek thei zong hian thu vovung chiam to lo hramila adu om hle mai tin tun thleng hi chuan kan ram hruai tu MLA te hian kan ram ta na thil thalo hi chu an la khoi ri lo ni in alanga kan ai auto te hi ring tok phot hi mi pui ti tur ni in alange ole khati zong kha ania thu beng wa thlak tak mai min chop chu sak tu pu Vanlalhuma Kawlni chunga thinung le ti tak zetin lom thu ka soi ani clear tu le ngai thatu zong zong ten khongai takin comment section nama kan hu dan le kan ngai dan te min lo talan sak le clear tur chewin in khongai na karon ngen tak meu mewa like comment share te tin min le subscribe lo poina min lo subscribe zel tur chewin in khongai na karon ngen tak meu ani e